nafus walla yamimi sella bonnugol yoga e jawdi fi hiwgol jawdi luttundi ndi karama ko ɓen no ƴetti ɗo wonde si e misal joni bato yahi ha tawi ja ko rondi kon no ɗuuɗi si dongal ngal ɗuytaka o yoloto o fof makko ɗo fi hulɓingol ɓe moƴƴi wota ɓe yawhaɗa ɓe yiltitoyo ko waɗugol ɗum ɗo taw ɓe anda he ene jaka ko sobe sama kala ala ɗo hande kadi woɓɓe no waɗi intiza al istidlal bi itlafi ba'd al mali li islahi al baqi ɓe ƴetti e ɗum ɗo no yeddonira ko leɗɗe jelu woni ko soppano binayi ɗum na o waari o bonni ɗum fof o waɗini o wattitiri ni woɓɓe no wi ko lekki wooti pet ko leggal tamaro gootal soppa gootal sunna o ɓeyni ko jeeso maɓɓe hara ɓe ɓuttini o inni wali yuhzi al fasiqina ko fi yo hersi yo hoynu ɓe fasiqiɓe woni fasiq huwa al marig al kharij min al milla ko yaltuɗo e diina si goɗɗum maɓiri ndu ga harno mari ka ndu yaltiroya ɗum wiyete fasuga ko ɗo itta nde wonno ɓe naati woɓɓe go fiyete fisque won fasiqiɓe ɓe naati ka diina ma ɓe feññini diina ɓe suuɗi nder keferagal ɓeɗo ɓe feññani nela sallah sallam wonde iɓe d'accord yoɓe wonu nokku gootu awa yo ɓuttu on hakkude maɓɓe awa yoɓe moƴƴin kawtal ngal hakkude maɓɓe laaɗo tawi ɓe ɗon joni ɓe wona kawtal moƴƴal ɓe feññini ɗum ɗon ɓe suuɗoy noon nder jamfa ɓe yahi ɓe yiidoy e Qurayshiyanko ɓen ka ghazwat Uhud ɓe inni hey menen ko menen woni toon meɗen wonde e makko toon kono ɗon andi ko enen woni gootum min faala yon immo yahon ndaaron kala ɓe marɗon ga e sagataɓe haɓoɓe ɗaɓɓon alliance ji e ɗi leƴƴi wonɗi takko ɗo fof yahon iwron yaasi men iwra nder regilen ɓe gaynen ɓe fes nde wotere ɓuttinen sabuna sonja jaka ko ronduɗum ɗon e makko kongo joni on sonja wontanime hoore ɓe haldino hay gooto e maɓɓe wota tawtu wonɗo e haɓude oya ɓe moƴƴini nun toporu ha moƴƴi ani ɗon e oɗo maniére woni fisque on naati e maɓɓe oɗo maniére sabuna ko ɓe feññini kon e ko ɓe suuɗi kon tawina gooto Allah noon no muuyi wirtugol ɓe hersinaɓe hoynaɓe ɓe yalta e koɗoli maɓɓe ɗin few ɓe yaha ɓe sincu ɓe yaha nokku goo kadi ɓe sincuya toon ɗum ɗo ko Allah waɗi wiɗo wama afa allahu ko allahu yiltitani fa'a ko artugol yani raja'a wa aada ko ɗo ɗowdi no wiye alfay'u ɗowdi nde wonno si nangen fuɗi ndi yaray ni tele ɗo ndi yaray ka hirnange si nange yaari ga ndi yiltito ndi artira ka fumnange wiya ni alfay'u ɗowdi wama afa allahu ko allahu yiltitani artirani ala rasulihi e nelaɗo makko on minhum ko iwri e ɓe immorde e jawle Allah ƴettiɗen ɗon artirani nelaɗo e hoore fama awjaftum alayhi on yaccinaali e fiindin jawdi ɗon min haylin immorde e pucci wala rikabin wona gelooɗi walakinna allaha ko woni tun Allah yusallitu himo wurta rusulahu nulaaɓe makko ɓen ala man yasha'u e ɓen ɓe o muuyi wurtugol ɓe e mum ɗum ɗo ko Allah tun waɗi wallahu Allah ala kulli shay'in kala hunde gadirun ko wawɗo ko Allah artirani nelaɗo kon e jawle itti e ɓeeɗo jonni ɗon ɗo ko Allah tun waɗi wona wasik on yahu ka muuti doguɗon ha gerdoɗon e maɓɓe ha hettuɗon aw jafa
إيجاف. الإيجاف هو الإيضاع، الإيضاع وهو الإسراع، هيتينغول وياتينغول ودوغدو. sabu hakkunde saare nden madina ka nelaɗo en wonno iwi ɗon e ɓeeɗo banu nadir kaɓe horno ɗo yugaddaru bi milayni ko mayluji ɗiɗi woni hakkunde mum. maylu ɗiɗi ko telen wano kilo 6 e seeɗa. ma kilo 5 e seeɗa tagi telen kilo 6. o wi wona yangi ha waɗi ha Allah addani ɗeɗo jawle nulaɗo makko on. ko woni tun Allah subhanahu wa ta'ala wonde o wurta e nulaɓe makko ɓen o jonna ɓe doole e hoore heefere ɓe sali ɓen ayɓe ɓen ɓe foola ɓe waɗa kulol e ɓerɗe ɓeya tawa gere waɗali nulaɓe makko ɓen foola. o arti fayin o wi wama afa allahu ko allahu artirani kon ala rasulihi e hoore nelaɗo makko on min ahlil qura immorde e yimɓe koɗoli ɗum ɗon falillahi ko allahu on jeyi walir rasuli e nulaɗo makko on walidil qurba e jomiraɓe ɓattodiral nelaɗo ɓen ɗum ko enɗam makko ɗan siɓɓe makko hiɓɓuɓe ɓen wal yatama e alyatima ɓen wal masakini e miskinɓe ɓen wabni sabili e ɓiɓɓe laawol ɓen ɗum ko hoɓɓe ɓen ma rewoɓe feƴƴa ɓen kay la yakuna fi wota ndi jawdi laato duula tan ko ndi yiltodirori baynal agniyai hakkunde alɗuɓe ɓen tun min kun e moɗon onon. ɗum ɗo ko allahu okki nelaɗo on immorde e jawle iwoje e yimɓe wonɓe e ca'e goo koɗoli goo ɗen ɗon jawle ko homɓe ɗe sendante Allah no mari toon geɓal, nelaɗo on no mari toon geɓal, siɓɓe nelaɗo hiɓɓe ɓen no mari toon geɓal, alyatimaɓe ɓen no mari toon geɓal, miskimɓe ɓen no mari toon geɓal, seteɓe rewoɓe feƴƴa no mari toon geɓal. fi honɗum fi wota jawdi ndi wonu hara ko ndi jaɓodir ko ndi yiltodirta ko hakkude juuɗe alɗuɓe tun. a tabaga thariya ko hakkude milliardaire ɓen tun ko ɓen ɗon tun jawdi ɗi no iwa e ɓeeɗo no yaha e ɓeeɗo, miskin ɓen kan hewtata ɗum fes. ɗo o holli ko honno jawdi haani yiltodirde no haani hewtugo kadi juuɗe miskinɓe ɓen e juuɗe hato jimɓe ɓen tampuɓe ɓen. karama koɓɓen no yeddodiri moƴƴi fii firugol ɗe aayeje ɗo e o aaya wonɗo ka surat tawba to wa'lamu annama ghanimtum shay'in fa anna lillahi khumsahu. yarli on ton aaya ɗeɗo no montimo ka ko honno ɗe hiɓɓidirte hala juutuka no toon ɗuuɗuka moƴƴi noon. est ce que ɗe aayeje ɗo ɗiɗi ko ɗe mana gooto ka ko manaji sertuɗi. ko selli kon ɓuri sellude kon ko wonde ɗeɗo aayeje ɗiɗi ko ma'anaji ɗiɗi seeduɗi. aya arano on ko yewti ko fii jawle banu nadir, aya ɗimmo on ko yewti ko fii jawle heɓoyiiɗe e nokku wo nokku tawa gere waɗaali. no jaaye mum banu ɓurayda, no jaaye muɗum e gabilatu urayna, ɓe mana kala ka julɓe ɓe yahi fii haɓugol ɓe moƴƴodiroyi e heeferɓe ɓen ɓe yahani ɓen ɓe haldi ɓe fotti ɓe waɗi sulh. julɓe ɓen hendi jawdi sabu on sulhu ɗon ko ɗum o aya ɗimmo ko ɗum ɗon woni tindinde ndin ɗon jawdi heɓorndi sulh hara wona gere ndi heɓori ko ni ndi sendirte
ndi waɗete pecce Allah no mari toon pecce feccere nelaaɗo woni ɗiɗi joom siɓɓen laaɗo ɓen woni tati alyatima ɓen nayi woni pecce nayi miskin ɓen woni pecce joyi ɓi laawol woni pecce jeego amma ndiɗa ko heɓino kon ka banu nadir ɗum ɗon ko nelaaɗo tun jeyi no ari hadisaji selluɗi wonde nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ndin ɗon jawdi o ƴettuno ndi o jogiti kanko o itti ɗon o itti ɓe dépense hitande fi ɓeygure makko nden ko lutti kon o soodi aalaji o soodi ko préparoté fi gere seeɗa luttoyi o waɗi ɗum ɗon feere jawdi ko heɓi wo watte ɗon ndaare ɓurɓe hato jinde ɓen tentini ferɓe ɓen iwɓe makka ari madina acci galleji muɗum e jawle mum fof tawi ko ɗon ɓen ɗon ɓe jonnete yahi no wi'a nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓawa addi ndi jawdi ɗon ko heɓoyno kon e fayuji ɓorde ka banu ɓurayda ha e fayuji goɗɗi goo jawle goo o wi ta kamɓe ɓe madina o jarni ɓe moƴƴi o wi mi weltanike on mi jarni on ko wernuɗon ɓe hoɓɓe iwɓe makka ɓen wernuɗon ɓe ka galleji moɗon sendoduɗon e maɓɓe jawle mon ɗen joni noon ndiɗo jawdi ndi ari en heeɓi ndi ɗo si tawi hiɗon faala mbiɗa suɓina on hakkude piiji ɗiɗi so on faala senden mi sendana on ndi hakkude on onon e ferɓe ɓen heɓon geɓal beri ko ɓe heɓi kon ɓe heddo ka galleji moɗon wona ɓe woniri ɗon noon ma ɗum onon muññoɗon min jonna ɓe kamɓe ferɓe ɓen ndi jawdi ɗo ɓe yalta ka galleji moɗon ɓe ɗaɓɓa ka ɓe débrouyo hetton galleji mon ɗin e jawle mon ɗen ɗo ko ɓurani on woƴƴette hoore maɓɓe jaabi Saad ibn Mu'adh Saad ibn Ubada ɓaawo ɓe diisondirgol ɓe wi hey ɓe ferɓe ari tawi en ɗo ɓe no acci galleji mo sifa galleji men ɗi iɓe acci jawle sifa jawle ko marɗen kon joni nelaɗo men weltori joni ɗum ɗo jonnuɓe kamɓe tun e hoore men heddoto fayin meɗen woni ka cuuɗi galleji amen ko ɓe heɓayno kon e jawle amen ɗen kadi ɓe heɓa e wona ɗum wona ko weli fi ɓeɗo sa Allah wi radiyallahu anhum na sabagar nelaɗo du'aniɓe laɗo maki allahumma arhamil ansara wa abna al ansari Allah yurmin ɓe takamɓe yurmina kadi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen mana ɗon abna ɓiɓɓe maɓɓe ha ka hattoyi nelaɗo welti ɗon Allah subhanahu wa ta'ala no manti ɓe yeeso ga e aya mo saktoto janngude den on ɗo joni jawle ko heɓoto kon no woodi koyte ganima kon hoyri tukolo wiyata janngal ɓe mana jawdi heɓoyindi ka jihadi kono hara ko gere ndi heɓori julɓe heferɓe piira Allah waɗa julɓe ɓen foola ɓe hendo jawdi ko heferɓe ɓen jogino kon ndin ɗon ko wiyete ko alghanima ghanima yagnamu ghanimatan jawdi no heɓora hara wona gere fes julɓen fokkitana heferɓe ara ha ɓatto tun ɓe nana inde a julɓen hewtani on goyi ɓe hula ɓe doga ɓe acca ɗon jawdi ndin julɓen ara ƴetta ndin jawdi ndin ɗon ko fay u wiyete jawdi go no heɓora julɓe ɓen ara kamɓe e heferɓe ɓen ɓe négocia ɓe yewta ha joni
wano waɗirno Khaybar noon joni tigi on menen naafi gere yaltini men kono l'islamu on ko be hewta ɗo be feƴƴa ɗo ala keerol ɓe heefere ɓe inna joni komin faala ko yon accu men ɗo min cippike en ñaawore moɗon joni noon ndaren ko honno e ko honɗum men hani waɗande état l'islamu on na wone ɗo kono noon ko golloton kon ko heeɓi kon en fecca e hakkude leydi ndin ko joni l'islamu jeeyi leydi ndi joni ko l'islamu jeeyi ko état l'islamu on jeeyi ndi leydi ɗo joni kono golle e mayri ko heɓuɗon wo en fecca e hakkude joni noon état on feccere onon ƴetton feccere ɗon ɗo wiyete maalu sulhi jawdi heɓorndi sulh hakkunde julɓe ɓen e ɓe wona julɓe ɓen no toon ko wiyete achar oshru si tawi yani ko ɗum wiyete dédouanement fewno ɗo ni ko ɗon ɓe ƴetti dédouagnugol si tawi ɓe wona julɓe ɓe ari njulagol ka julɓe ɓen hiɓe duwa wadde yuɓde taxi ɓe inna achar jeenayi kala sappa ɓengel ɓe jonna konti joni 10%. Joni noon ɗe jawle ɗo e jizya ko heeferɓe arɓe hoɗi en leydi état islamique ɓe newnanayo ɓe waɗa activité ji maɓɓe ɗin fof état on hiwayɓe kala memuɗo jawdi maɓɓe ndin chare l'islamu on reway e makko wonkiji maɓɓe ɗin jawdi maɓɓe ndin teddungal maɓɓe ngal ko hiwa ɗum kono noon kamɓe kadi ɓe yoɓa hitande be hitande impôt no woodi taxi mo ɓe duwa yoɓde ɗeɗo jawle fof ko honno sendirte law ka fuɗɗode hari jawdi ndin fop arana état on fof ko jungo nelaɗo woni nelaɗo sendita no ɓurɓe handude ɓen no ɓurdira handirede wo o ɓurnira noon ka sakkitode jawdi heɓoroyndi hare ndin ɗon koye ndi waɗa pecce 5 fotayɗe jowa ɓunkun ko kunɗon Allah e nelaɗo e ɓe no jantora noon ka suratu tawba Allah e nelaɗo e jomiraɓe ɓattunal nelaɓe ɓen sallah sallama siɓɓe makko ɓen e alyatima ɓen e miskin ɓen e ɓiɓɓe laawol ɓen ɗeya pecce 4 jowaɓe 4 ɗum ɗon ko yawɓe haɓugol ɓen ko kamɓe jeeyi kamɓe sendante ko ɗum ɗo sakkiti ɓe wi ɗum ɗo monti ko attino kon tawi nabi sallah sallam ka sakkitore ɗo ko noon woni e gerdude so waɗi pecce 5 jowa ɓunkun ko kun ɗon joni kanko e ɓeygure makko nden e siɓɓe makko ɓen e miskinɓe e alyatimaɓe e ɓiɓɓe laawol ko ɗon ɗum ɗon ɓe sendata ɗe pecce 4 ɗa sendane hakkude haɓuɓe ɓen ɗon ɗon siko leydi ko wana noon siko jawdi espèce ko wana noon siko daabeji ko wana noon ɓaawo nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama o faatike aboubacre lontike o faati kankadi oumar lontike fewndu oumar leyɗe boy uddita al iraq leydi ndin yimɓe wonɓe ka leydi toon ɓe naatali l'islam ɓe heddi ɗon ɓe woni e galleji maɓɓe ɓe jokki golleji maɓɓe kono no fawiɓe waggol jizya leydi ndin omar jiɓi ko honno o watta ndi leydi udditandi joni
ɗen leyɗele est ce que o sendanayi ɗe yahuɓe waɗi gere haa leyɗe ɗen hetti hakkunde maɓɓe ka ko honno o watta o waɗa e waqf leydi ndin heddano état on tawa ko ko ndi yaltinta kon ko ɗum ɗon waɗete financete e hanaɓe financede ɓen ñande goo o moɓidiri hakkunde muhajiruna e ansar ko hoɓɓen fof kummaluɓen o inni no faala andude feere moɗon en ndi leydi udditandi iraq ɗo en ardu sawad ko leydi andiranodi moƴƴugol aawugol e remugol honno watten ndi leydi o inni joni mi jonni on tan haa bimbi aron joni noon mi pehe mon ɗen o miijiti kanko ti ka jemma noon o inni hey o isi mi senditindi joni hakkunde ɓee ɓiɓɓe julɓe ɓe tawaka e ɓeeɗo haɓoyɓe ɓen ko honno wuriroyta ko honto état on heɓoyta source ji goo ka heɓa jawdi ko ne'ira yimɓe ɓen miskimɓe ɓen alyatima ɓen ɓiɓɓe laawol ɓen e ko soodete alaji ko waɗire gere e piiji e financement ji ɗin e rawatibul junud militaire ɓen ko honɗum ɓe yoɓete ko honɗum ko honɗum ko honɗum o inni ɗo kanko feere makko nden ko yo ndi heddo ndi waɗe waqf bimbi ɓe aroyi o inni ha min mi yi feere koy adde pehe mon ɗe ɓe addi pehe ɗiɗi sertuɗe feere goo no tawtimo yo ɗi waɗe waqf wonu jawdi état woɓɓe goo inni yoɓe sendito hakkude haɓuno ɓen ɓe yahi ɓe yeeyi ɓe hibbi ƴiƴam maɓɓe wonkiji maɓɓe ɓe yangike ɓe waɗi ɗum ɗo ɓe waɗi ɗum ɗo kamɓe e mo yahaali yoɓe fof ɓe foti e muɗum haray ɗumantinnaaki woɓɓe goo addinen feere o tawi feere nden hinde jogii waju hinde nani kono conséquence araɗo yeeso on haray no ɗumanni o inni gasi o inni jooni ono yanoɓe haɓoygol ɓen joni kala e mon tawɗon wakkilike geɓal mum ngal yo accalngal allahu on ɗum ɗo waɗe waqf haray ko bisimilla makko tawno faala hettude ana sa urdihi mi weltinaymo mi jonnaymo goɗɗum coggu mum woɓɓe goo inna min de haray on tigi no faala manade seeɗa imma o okka feccere o rambuse feccere ma o rambuse fof boyi e maɓɓe inni min mi akkil ɗum ɗon en okki allah ko goonga aroya ɓe ɓaawo ɓen si tawi ɗum ɗo senditamo be hendike jogike ko mum sakkitoɓe arde ɓen ɓe ara ɓe tawa ɓe ala geɓal bal état on e hoore mum ɓilloyto tawa ala source ka ittira jawdi tigi on leydi ndin ɗon ndi waɗa waqf inna joni golloɓe toon ɓe gollu alayhim haraj ko wiyete haraj kani ko impôt waɗaɗo ka leydi ɓe golli a addana état on ɗum ɗo imma ko feccere ma no état on e on tigi yewtiri o sendi on gerda noon ɗum ɗon lutti nafi noon jokkodiri fayda ko noon arɓe ɓaawo makko ɓen ko noon ɓe waɗi ko ɗum waɗi ñande goo o waɗi khutba bil jabiya kono wiye jabiya o waɗi khutba o janti e nder khutba o inni man arada an yas'ala ani alquran falyati ubay ibn ka'bin wa man arada an yas'ala ani alfara'id falyati zaid ibn thabit من أراد أن يسأل عن الفقه عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني أو فليأتي إلي فإني خازنه وقاسمه وإني باد بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالمهاجرين الأول هم
أنا وأصحابي أخرجنا من ديارنا وأموالنا. وهذه خطبة وإني أوا كلا لاندو في القرآن كهونو القرآن فيري كهونو القرآن جانجيرته رواياجي قراءاجي أوجهوجي يو كأبي بن كعب كونو وني متر أنتلنو مفالا ملان لقول في نو جاودي مايدو رونيرته سنديرته يو كزيد بن ثابت كونو وني مير جو أن كدي مفالا ما عنده قول فقه أن أنو حرمي أنو داجي يارك معاذ بن جبل وكان كوني متر جو أن فالا ملان لقول في جاودي يارك أمي كمين سوكي دون جوجي كمين وني سنديتو o wi min noon komi fuɗɗorta yeɗugol tawa ko sonnaɓe nelaɗo ɓe mi watta ɗon homɓe ɓe ferɓe iwi makka dogi acci galleji mum e golleji muɗum ari madina ɗo o wi min e ɓen minen men raɗa men yaltinaka galleji amen min yaltina e jawle amen min addorala e hunde fof welti tawi ko noon o watta ko ɗum waɗi ko kanko sinci addawawin wadi diwanul junud konti ministère ma département fi militaire on fou joddi mabbe din o ebbani mo be service ko watta kon so yayi ko wono lebbitati o ara mo jogi beygu ko yobete kon wadi on diwan don wadi diwan al bayt beygu nela don sallallahu alaihi wasallam sibbe makko ben wandi ben no kadi diwan fere ko non o wadiri diwanuji din ko don fou kala ko wiyete hande o département ministériel ko ɗon woni lasili on ko ɗon ƴetta ko ɗon copiya kanko atti sincude ɗum idan ɗo si tawi jawdi heɓoyike tawi wona gere ndi heɓori ko e hoore jang e hoore ɓuttu ko ɓuri sellude kon ɗum ɗon ko almami on mana ko lanɗo on sendata ndin ɗon no o tawri ko ɗon ɓuri moƴƴirde o no tawri maslaha on ko ɗon ɓuri wonde o sendira noon so tawi woodi yahuɓe ɓe tampi e nder muɗum hay si gere waɗali kono ɓe tampi e nder muɗum o warana ɓe geɓal ko lutti kon yo ndaaro masalihul muslimin ka naforeji julɓe intérêt commun on ka ɓuri wonirde o waɗna ɗum ɗon o uddira ɗum ɗon jolɗe ɗen ɗum ɗo ɓuri sellude konguɗi ko wi'a kon fi ndi jawdi ɗo no sendirte Allah subhanahu wa ta'ala addi ɗo illa on o wi kay la yakuna dulatan bayna al aghniyai minkum no jangira dawlatan kay la yakuna dawlatan bayna al aghniyai minkum dawla e duula dawla ko dole den ko sulta duula ko wona yiltindirede kon ɗon ɗo ko bonnutugol aada ko jahiliyankoɓe waɗayno kon jahiliyankoɓen hari si ɓe yahi kamɓe ɓe waɗoyi gere ɓe addi jawdi ndin ko garankelkele en tun heɓata peti mamadou en ala to geɓal few yoni kamɓe ɓe yiyay ɗon no sende ɓe darto ɓe oɗa jonne oɗa kadi no jonne kaɓɓe kono kamɓe hakkude garankelkel en tun wona garankelken en tun woni e sendede Allah subhanahu wa ta'ala wi o joni ɓeeɗo kadi mo ɓe no mari ton geɓal jawdi ko heɓoyi kon haysi ko gere waɗa kamɓe waɓɓe gere ɓen ko jowaɓe nayi ɓe mari ngala jowaɓal luttungal ngal ɗon almami on ma lanɗo on o senditana e miskin ɓen e lowɓe ɓen karama ko ɓe fiqhu goo sewɓe gite ɓe waɗi intisa ɓe yaltini ɗo kala yakuna dulatan bayna al aghniyai minkum wonde no farlo e hoore jawdi neɗɗo geɓoy harna zakka si tawi hiɗa kawtiri masalan e neɗɗo miskino tawi ala ko o ñaama
so jango o mara ko soƴƴira kanko e ɓeygure makko nde a ittino zakka ma on a jonnino ɗum gasi o gasa yeɗinomo kono ɗum kadi ko yeɗnoɗama ko lanni kono jango tawi o ala ko ñama fes kanko e ɓeygure makko nden an hiɗa mari ka itta jonnamo ɗon luttane ko wuura an e ɓeygure ma nden haray ittugol ɗon jonnamo ber ko huntira on haaju makko ɗon heɓa ɗon seeɗa ɗum ko farilla ɗum ɗon farlike e jawdi ma ndi harana zakka o ɓe waɗi istidlali a hadisaji buyi ɓe watti kadi o aya ɗo kay la yakuna dulatan bayna al agniyai minkum ay kay la yakuna al malu dulatan bayna al agniyai minkum yani yatanawaluhu aydi أو تتناوله أيدي الأثرياء فقط دون طبقة الفقراء نعم كونو وني كو هاني كون الإسلام أون كو ندي كو والونديرال وتعاونوا على البر والتقوى تعاون على البر والتقوى والمواساة ويلو وما آتاكم الرسول فخذوه ko nelaaɗo on jonni on kon ƴettee ɗum wama nahakum anhu fantahu ko haɗi on kon accee waddi ɗo aata siko ɗum ɗo aata heɗa ko okkugol ko nelaaɗo jonni on kon mana mum ɗo beruwo e jawdi ko nelaaɗo taƴi jonnuma e ndi jawdi heɓoyindi e juuɗe heeferɓe ɓen woni ko ndi heɓori ko gere woni ko ndi heɓori ko sulhu woni ko ndi heɓori ko fay'u beruwo ko nelaaɗo jonni on onon takamɓe ɓen ma ɗum ferɓe ɓen e wonɗo wo wonɗo ɗuuɗi wo fanɗi wo o wi ƴettee ɗum ko haɗi on kon accee woɓɓe ƴetti o aya ɗo ko ka sendugol jawdi ɗon ko ɗon woni ko aya on sappi woɓɓe goo ɓe wi o wona ɗum ɗon tun ko dendanangal yamiroje nelaaɗo ɗen ɓay o wi wamana hakum ko haɗi o hori o aata ɗo ko bimana amara wama amarakum rasulu fakhuduhu ay famtathilu bihi wa amilu bimujibihi ɗum ɗo yamiroje makko ɗen fuu na ko yowdirɗo e fi jawdi tun ma e fi jihadi tun dendanangal ko nelaaɗo sallllahu alih wa sallam addani en e yamiroje o wi fakhuduhu ƴettee wama nahakum anhu ko haɗi on kon fantahu accee dalil wonde ɗum ɗo no huuɓiti wonde ko wona sendugol jawdi ndin tun na geɓal jawdi ko nelaaɗo yeɗi on tigi ɗum yo jaɓu ɗum ɗon ko lutti kon wona concernant aya on Abdullah ibn Mas'ud ñande goo himo yewta fillo hadith wonɗo selluɗo ɗo ko sahih Muslim o inni la'ana Allahu alwasilata walmustawsila والواشمات والمتنمقات والمتنمقات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فجاءته امرأة يقال لها أم يعقوب فقالت سمعتك تلعن وتقول كيت وكيت قال ما لي لا ألعن من لعنه الله وهو موجود في كتاب الله فقالت إني قرأت الكتاب ما بين اللوحتين فلم أجد هذا قال ابن مسعود لو كنت قرأتيه لوجدتيه ألم تقرأي أليس في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت نعم قال فذلك عبد الله بن مسعود o wi ɗum ɗo o wi yani waɗu hikayatul qawl filli kon laaɗo maaki Allah huɗi sonnaaɓe tokkayɓe cukuli ɓen e tokkanteɓe ɓen tokkoɓe ɓen e tokkanteɓe ɓen
Allah huɗi sonnaɓe tuppayɓe toni mun ɗin ma ɗakkudi mun ɗin waɗa toon bulu fiyo ɓeydu labede. Allah huɗi sonnaɓe mutanammisat fembayɓe timeloji ɗo moƴƴina ɗum labina ha desina kala e mum waɗa no faalirawo. o wi Allah huɗi almutafallijati lil husn settayɓe ñiiƴe mum sewna fiyo ñiiƴe ɗen laaɓe hara ñiiɗen no aawi moƴƴintinayɓe ñiiƴe ɗen fiino ɗe setta ɗe sewna ɗe fiyo ŋariki ɓeydo. o wi ɓen wayloɓe tagude Allah, Allah huɗiɓe. sonnajo goo nani ɗum in ɗum ɗo ko menen tigi oto ko menen on wari o in Abdoullah minani a huɗiri hunde kare ko menen tigi woni ko fandiɗa ɗo ko menen sappiɗa. o inniya ene mi huɗatamo Allah huɗi no ka deftere makko kadi kanko Allah. mi keda sikka mi hunjaki qur'ana mi ɗo hunji qur'ana mi jangi qur'ana ɓorde to ha ka fuɗɗi ha ka hatti ngaro e ngaro min mi yaal ɗum ton. o inne sa jangino alqur'ana no tawan ɗum ton ayi ali ton ka Allah wi ton wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. o in ɗum no ton de awa ko ɗum sifa ɗin no ɗuuɗi bimana ɗum ɗo holli wonde kamɓe sahaba ɓen ko ɓe faamuno e o aya ɗo ko wonde ko dendanangal ko nelaɗo addani en e yamiroje. dendanangal nel e yamiroje iwrude e makko ko yen ƴettu ɗum huutoren. dendanangal ko haɗi kon ko yen accu ɗo sembina ɗum kadi hadis ko Allah sallallahu alaihi wasallam makani en ɗon idha amartukum bi amrin fa atu minhu mastata'tum wa idha nahaytukum fantahu. simi yamiri on goɗɗum waɗe foddetaga, simi haɗi on acce. iwattaqullahu le Allah ka jogitagol yamiroje makko ɗen acca ko haɗi kon. inna allaha tabiti wonde Allah shadidul iqabi ko sattuɗo lette o musuɗo lette dey. ɗum ɗo aya on hombiri ɗum ɗo ɓay waɗugol ko yamira acca ko haɗa wona ko weli fi. ngam ɓayna ko weli fi oɗo kamba ari gasa ɗum ɗo waɗa ha on tigi wakkilo en ene ɓay Allah no satti lette ene yo mi wakkilo mi waɗa ko yamirimi ko mi acca ko haɗinmi ko. o yiɗo lil fugara'i ɗum ɗo ko wodani ngal ɗe geɓe ɗo ndi jawdi wondi e heɓoyade immorde e heferɓe ko Allah addan nelaɗo on. ɗum ɗo ko wodani ko wasuɓe almuhajirina ferɓe ko ɓen ɗum ɗo no humodiri ayaje ɗen ɓawo ga. alladina ɓen ukhriju ɓe yaltinama min diyarihim ka galleji maɓɓe wa amwalin e jawle maɓɓe. ɓe yaltina toon fes ɓe raɗa ɓe sasina ɓe acci galleji maɓɓe ɗi ɓe acci jawle maɓɓe ɗen toon. ɓay ko neɗɗo maapi o rondata ko suudu o yaada e muɗum. ko noon kadi teren o naɓorta gese ɗen o naɓorta leɗɗe ɗen o naɓorta haydabeji ɗin karan on tigi naɓirta so tawi ko on ɗo e dogude. ɓeeɗo ferɓe tawi ko ɓe wasuɓe ɓe yaltinama ka galleji maɓɓe jawle maɓɓe ɓe feri ɓe dogi ɓe ari Madina fi hon ɗum yabtaguna heɓe ɗaɓɓa fadlan ɓural min Allah immorde Allah wa ridwanan e welaye. ko honɗum ɓe no ɗaɓɓude ko ɓural immorde ka Allah heɓugol ka rewa Allah hara ɓittinaka tawi makka ɓittira nden no ɗuuɗi hay waggol dewe ɗen no satti ko yennegol ko awmegol ko foygintinnegol ko lettegol ɓe akki ɗum ɓe dogi ɓe yahi Madina heɓe ɗaɓɓude ɓural immorde Allah heɓugol gurdam newiɗan heɓugol gurdam wonduɗan e ɓuttu wa ridwanan ɓe ɗaɓɓa kadi wela e Allah ɓe waɗa dewe ɗen ha Allah weltanoɓe ɓe waɗa jihadi wa yansuruna allaha hiɓe walla Allah mana hiɓe walla dina Allah kan wa rasulahu hiɓe walla nelaɗo on kadi daro takko makko defandamo haɓida e jihadi on harano dari kote makko. ulaika ɓeeɗo humu sadiquna ko ɓe woni gonguɓe ɓeeɗo wona ɓay no weli tun
ɓe jogori l'islam o ɓe jogori liman o ko weli wo wuli wahi ɓe jogi si tawi na ɗo ɓe tawi ɗon watta ko ɓe doga ɓe yaha nokku ka ɗum wawi waɗade o awa ko ɓeeɗo kadi jeeyi ndi jawdi ɗo kamɓe kadi fiyo ɓe heɓu seeɗa ko ɓe huntira haaju he maɓɓe ɓe ɓiirira gonɗi ɓeeɗo ferɓe ɓe ari woɓɓe ala hayka waalo ko ka juulirde ko ɗon woni werde nde woɓɓe ko e ley jimbeji woɓɓe wonno wona noon ɓeeɗo awa ɓay Allah addi yaajende ɓeeɗo yo ɓe heɓu kamɓe kadi no siforɗen noon nelaɗo sallah sallam ƴetti sendani ɓe o wi kadi no woodani kadi ɓe kadi fayinna kamɓe tun walladina ɓen kadi tabawwa'u dara kippinoɓe e galleji hoɗunoɓe e galleji ɗin sincunoɓe galleji ɗin wal imana fiɓi gomɗinal ngal ay wa'atagadul imana min baabi alaftuha tibnan wa ma'an alaftuha tibnan wa ma'an yani alaftuha tibnan wa ashrabtuha ma'an sella ardirgol noon no ɗon fi'lu muqaddarun wa huwa mahdhuf walladhina tabawwa'u ad-dara wa atagadu al-imana aw waltazamu al-imana ɗum ɗo ko taka ɓe madina ɓe wona e mantede ɗo ɓe cippinoɓe e galleji hoɗi e galleji muɗum law wal imana jaɓi gomɗinal ngal humodiri e maggal min qablihim ko attiɓe ferɓe argol yuhibbuna ɓen noon no yiɗi man hajara ilayhim ɓen ferɓe ari ka maɓɓe wona kuulotoɓe koɗo ko wernoɓe ko jaɓɓotoɓe ko wewliroɓe hoɓɓe ɓen hare ɓe weltori bisimilla bisimilla wala yajiduna ɓe heɓata fi sudurihim ka ɓerɗe maɓɓe te haajatan haaju ɓittende hay hunde gersata ka ɓernde maɓɓe mimma utu ko ɓeeɗa ferɓe ko okka kon e jawdi ɓe monanta ko ɓe fes ɓe heɓata e wonkiji maɓɓe ɗin gañanendi daari nelaɗo wari ndi jawdi heɓike komenen werni ɓe komenen waɗini ɓe ɗum ɗo e ɗum ɗo joni noon ko heɓi ɗo kon o sendi o jonni ɓe kamɓe tun waɗi beru maɓɓe kamɓe tun enen wacciri en ni ɓe ala ɗum ka ɓernde maɓɓe bal wa yu'thiruna hiɓe ɓurna ala anfusihim e hoore wonkiji maɓɓe ɗin hiɓe ɓurna ndi jawdi ɗo ɓurna yo ɓeeɗo ferɓe yo ɓe hendo kamɓe hara kamɓe wurin ɓe hendaki hay geɓal maɓɓe ngal walaw kana bihim khasasatun haysi tawi laatanike ɓe hertanagol haysi ko geɓal maɓɓe ko ɓe hertori kon ɓe yiɗi yo ɓeeɗo yo ɓe hendo nam no ari wonde wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa qissaji no ari no jiɓasi ko qissa on ko goto ba ka ko qissaji sertuɗi ñande goo goɗɗo ari kalaɗo sallah sallam hadis o no selli o ari nelaɗo neli sonnaje mum e sonnaje mum goo haray ene goɗɗum no ka mon ɗon addanonmi ɗo fi o koɗo ɗo on sonnajo ɗon wi komin mari wo ko ndiyam o neli kadi e oya on kadi wi menen hunde ala ka men gasina ndiyam ha sonnaɓe makko ɓen foppu gasi mo ɓe ko jaabi menen ko woni ka suudu ga ko ndiyam ɗam pet o wi onon ansari yankoɓe ko hombo wernanta en o koɗo ɗo yaada e makko ndara si heɓay ko o nafo goɗɗo e riwaya goo wi Abu Talha inni ko min yo nelaɗo min mi yaada e makko o yaada e makko o landi ɓe makko ko honɗum marɗa ɗo ko ñamete o wi ko ɓeru ko paykoy ko ñamata ko ɓer enen e paykoy koye pet hay hunde hay enen ɗum gaynanta en o inni joni a ɓannanayi en enen e koɗo on sen fuɗɗike ñamude yaha ɗoyta meesi lampe on niɓɓintinna faaminkinnoɗen hiɗe ñamude tawi ñamude etayi koye paykoy no koye ɗanora lelu paykoy koy o leli paykoy koye ɗon ha koye ɗani o ɓanni ɓe ɓanni
ɓe soodi ɓe faamini ɓe ñaamude way o ɗoyto e meesi on haa niɓɓiti warni juɗɗen ɓe tukka naɓa juɗɗen ka miran hara ɓe ƴetta ala fusi ɓe towna ɓe adda ka honduko ga ɓe faamina ɓe ñaamude koɗo ñaamiri fof tawi ko beru koɗo on pet o ñaami haa o haari o feƴƴi o waali weeti ɓe ari ka subaka tun nelaaɗo maaki Allah andifi golle mon ɗen o yeetikela on tumati o aya ɗo cippi e riwaya goɗɗo goo on koɗo naaka nelaaɗo o ari o ar o koɗi goɗɗo e taakamɓe ɓen Madina ɗon ɓen tun ko radio ɓay o maawi ɓe wernimo tawi hunde ala sina beru pet pay koye yonata hay kamɓe mawɓe ɓen ko ɓe ñaama anni jooni kono gerdeten modi bo inni ɓeygu muɗum jooni ko watta naɓu koye pay koye fijida e makko e toon haa koye ɗaano on tumata noon ɓannanen koɗo on su si mi ɓatto mi faamin kinno miɗo ñaamude ɓe gerdi noon wala kolli sifa ɗum ɗon no ɗuuɗi ɗen anndi takam ɓe Madina ɓe waɗi ani mise mawɗe fii e teddingol koɗo ɓurnamo e hoore mum kañum ɓaynelaaɗo waɗi siɗɗidiriɓe waɗiɓe nene gooto o takan joɗo e o koɗo ɗo onon ɗo yaade ko onon ɗo woni nene gooto oɗo kadi oɗo onon kadi ko on nene gooto ɗen anndi woɓɓe go yahino inni mo o wattida e mum on yo wonu nene gooto makko on o wino min e nder takamɓe Madina ɗo miɗo jeeya e ɓurɓe jogaade moyen jawdi anndi mi waɗi ndi pecce ɗiɗi an feccere min feccere ɓay ko en nene gooto jooni nelaɗo maki ko en nene gooto lan jogii sonnaaɓe ɗiɗo jooni ndaaru ɓuranɗoma o e maɓɓe sappanɗami wonde ko oɗo ɓuranma mi accitama o eddino seedda timmi hummon dewgal hakkunde muɗum modi waaɗo neɗɗo wiye okkitiri ɓiɗɗo muɗum kono okkitiri ɓeygu mum ɗum ko wakkilare tabal ngal nene gooto yaagal ngal nelaaɗo wanno hakkunde ferɓe ɓen e takamɓe Madina wona sifa ko sonnaaɓe e siñci ɗo wiyen wonen nene gooto sansinigol paɗe o anndi sonnaaɓe en no keley ɗo goɗɗum wogu wo ko nene gooto yaagal jooni mo ɓen ɓorto paɗal muɗum gootal oɗa ɓeɗa ɓorto paɗe nane ɓeɗa ñaame almi yimɓe ɓe ɓaɗɗo nokgo ɓe jillidira oɗa ƴetta mo ƴettoɗa paɗal nandungal e paɗal ma ngal wo awa ɓeyna ono ɗo on woni nene gooto ono ɗo on woni nene gooto jooni ɓe waɗi ɗum ko maborire si on ɗon jooni siko haaju ko yaɗaɓɓo compléji naɓa ko nene gooto an on no mari ɗum ko samakara noon ko puydan ɗum wona ko dagi aslan ɗum nene gooto yagal ɗum moƴƴintako ɗon ɗo ko beru ɓen ɗon pet ɓaawo ɗum wiyatake jooni oɗa ko ay noon oɗo ko weldiɗɗo an kono hande mi heɓoyi nene gooto ka on nanali ɗum onon ɓene solo paɗe voilà ko solo paɗe ko ɗum woni ibara maɓɓe on en waɗi solo paɗe ko ɓe ƴettu paɗe ɗen ɓe sola mi anda ɓe ukkidira ma nano ɓe gertata ɗo ha ɓe nawa oɗo e oɗo ɓe ɗo woni nene gooto puisque o ƴetti paɗal oɗangal yani si oɗa ƴetti paɗal ma ngal a ƴetti paɗal makko ngal awa onon ɗon woni nene gooto ko sama kala noon na ɗam puydan ɗon nde wonɗen e wolde fi mum ɗo ɓeɗo hiɓe ɓurna e hoore maɓɓe yimɓe go ithar ɓe inni huwa taqdimul gayri ala nafsi fil khayri taqdimul gayri ala nafsi fil khayri ko ya hikkin goɗɗo go yeeso ma fi moƴƴere nden moƴƴere nden wawno nde hendade kono ina an ƴettu ɓe muññike ɓe fillo kadi sahabaɓe en laaɗo ɓe ñaamino tawi ko huyre wotere petti woni ka nder ka maafa tawi no niɓɓiti naɓuɗo junngo memi huyre nden woyni ha ndeɗo ko wotere na min foddi e nde duñitande
ɓe ñaami haa ɓe gayni huyre lutti ɗon hay gooto mo bee no wiya naamin fodde mum ko oɗa fodde muɗum ɗen anndi ko oya ɓeya kadi ka marakat sikki ko marakat yarmum yeyti maraka hombo ɗon ɗanoɓe ɓen tato oɗa o ara o fuɗɗo yarde tun wonana goɗɗo no oona o inna naɓan on ɗon koɗo wi o wi miɗo ɗaɓɓutude ka hakkunde waraɓe miɗo ɗaɓɓita ɗon ɓiɗɗo bappa ma ɓiɗɗo ba mawɗo ɓay kamɓe bappa e ba mawɗo fof ko ammuɓe wiyata mi aroy mi tawimo tawi no heddi gurdan himo e fayda e fimayde ɗan jogino ndiyam min e hino ndiyam ɗan ɗo yara yaru tu wonani goɗɗo no ona no nodda ndiyam wallela meɓa ndiyam o sappima o inni naɓa ngo to ko jaɓali yarde o dogi o hewti on ɗon tawi on ɗon kadi mayali o inni hino ɗo ndiyam o fuɗɗi yarde tun o nani goɗɗo no wiya miɗo faala ndiyam emma miɗo faala ndiyam o sappi o inni naɓan o to o yahi o hewtoygol on ɗon tawi on ɗon maayi o yiltitani e oya ɗon o tawi on ɗon maayi o yiltani ɓiɗɗo bappa makko o tawi on ɓe fof ɓe maayi ɓe yarani ndiyam hara julɓe ɓen no wawno heɓuno haysi ko 5% e ithar ko ɓeeɗo marno kon hara no haaju gasino ka allahu almustaan wa man yuga shuha nafsihi kala wo dandaɗo bone ndereragal wonki muɗum fa ulaika haray ɓeeɗo humul mufluna ko ɓe woni malaɓe shuhu nafsi el bukhul ko guddan yiɗangol hoore mum tum wonki sina allah faabima hiki jogii nawnare nden nawnare nde fayda nde gasidata e liman faale sago mum ko kañum tun heɓata naa yo goɗɗo goo heɓu moƴƴereji ɗin fof halumma ilayya yo ar boneji ɗin fof ilal akharina yo yahan woɓɓe goo yo yahu toon mo allah dandi ɗum tawi wonki mumkin no wakkili yo yimɓe ɓen yo heɓu moƴƴere haraki monaki tawa añanta yimɓe ɓen moƴƴereji ɗi allah okkiɓe ɗi ɓeeɗo haray ɓe woni malaɓe ari hadis no yedda sellugol makko enga sellugol makko nda sala sala no maaki man adda zakata malihi wa qara dayfahu aw wa qara dayfa wa wasa wa a'ta fi an-nawaibi faqad wuqiya shuha nafsihi ɓeyi mo itti zakka jawdi mum ndin wonlaɗo maaki mo itti zakka jawdi mum ndin o koɗo arɗo wo o teddinamo o okkoramo o werna tampere si heɓi yani e yimɓe o dépensa fi nden tampere ɗon oɗo haray o dandama bone guddan wonki makko ki en torki allah subahana taala yo allah waɗu en e ɓen hara na wuddanoɓe wuddiroɓe ko mari kon yamira kadi yimɓe woɓɓe goo yo wuddu woɓɓe goo wona guddan munɗan tun luttuno e ɗum harano hiɓe e jang koɓe haɓɓirto kadi hay wonɓe okkorɗo ɓen koye ɓe accu ɓena hee kerto a gaynata ɗo min mi ronki min wota fuɗɗana ɓe yimɓe a gaynata min ɗo mi fermino ngal dambugal ɗon koye o sikka woɓɓe goo wolta ɗum wallahi no waɗi woloɓe ɗum heyi ɓe yimɓe ɓe fuuta ɗo wota ta fuɗɗana ɓe si a ɗumannike ɗo foppo aray fo min do hey mi yangi kamen ko mi akkiti no wodi yabkhaluna wa ya'muru an-nasa bil bukhl be wudda ha be gana be yamira yimɓe kadi yoɓe wuddu en torki allah lawɗo en okkoɓe waɗa en moƴƴuɓe waɗa en hikkinoɓe moƴƴereji ɗin yimɓe goo e hoore muɗum en torki allah subahana taala faami dina kam faamu selɗo aski en kadi gollitirgol jaɓana golden ko wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin
وبين دو لان سمعت إماما يقول الدعاء بعد كل صلاة بدعة لكنه يقول مرة أخرى إذا دعوت مرة في الشهر فلا بأس ودو أناني المامي جوغونو ويا دعاء قول باو جولد be julde on tigi du'o ɗum ko bid'a wo o nani on kadi no wi'a laawol goo wo si a du'ike laawol gootol e nder lewru ndun haray ella ala no gasa ko fatwaji ɗiɗi o nanirimo arano noon o nanimo inna du'agol battane julde kala ɗum ko bid'a o wi oyi e nder lewru ndun siko ndewotere du'iɗa battane julde nden haray ɗum ella ala on ɗum yiɗenge ɗum amma wigol e nder lewru ndun du'agol ndewotere mi yaali ɗum ka windi joni haray siko lewru ndun ko ndewotere du'iɗa haray ɗum ɗon ella ala kono siko battane julde kala haray ella no woodi karama koɓɓe no yeddodiri du'agol battane julde farilla kala kawde juuɗo salmi o towna juuɗe o du'o yalli ɗum no yamira ka yamiraka ko bid'a karamokoɓe buyi ɓe yaari wonde ɗum ɗon jolali e sunna wonde battane julde farilla kala on tigi yo du'o hara ko ƴeeni kanko hoore makko kanko tum towna juuɗe makko ɗen o du'o battane julde kala battane julde kala farilla no anda waɗugol du'a jama sifa no wowirɗen noon enen wowirɗen wawirɗen noon kala ka juula salmina goɗɗo du'oto luttuɓen fof yo amin yani fayda goɗɗo iwata ɗon ɗo e ɗum ɗon waɗede no wawi so tawi hara julde nde gasal taw fannin on du'a waɗaka fo hara no jentiti ɗum ɗon sikki ala nelaɗo waɗano ɗum bidun shak so wanno ɗum ɓay hara ko duumi haray waktu ɓe o waɗi ɗum windetano e defte ha kono ayyata ɗum e deftere hay wotere wonde laɗo salmin tu salmina o du'o fo wiya amina ma o yamira goɗɗo aboubacar waɗan en on du'a ma omar bisimilla ko wowi ko ɗum ɗon lam yarid fodde min ko ɓe andi ko joni heddi ko neɗɗo on fi khasat nafsi an e hoore ma joni a jogui haaju a jogui ande a jogui mapare si waguto farilla salminama a towne juuɗɗen a du'ike allah mi ɓattori e ma nde julde nde mi juuli ɗo a manti allah a jarni allah ha a torike allah ko faalaɗa kon ma a molike mo ko hulɗa kon yalli ɗum ɗon haray no haɗa ka haɗaka ko bida kana bida ko ɗo yeddinal ngal ko ɗo ari woɓɓe go no inni nelaɗo waɗano so salminino waɗi bagiyatu salihatu o gayni o yehi woɓɓe inni hayso o waɗali kono o haɗali hara na ella kadi ko battane dewal Allah subhanahu wa ta'ala ko wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i zan falyastajibu li wal yu'minu bi lam yarshudun falyastajibu li o wi yoɓe notolan e ko mi yamiri ɓe kon a notike Allah ko yamirma kon a ari a juuli a waɗi ngal dewal ɗon sa torike mo ɓaawo ɗum ɗon a waɗi tawassulu nden julde ma ɗon a wawi wadde wasila nden julde ma ɗon woɓɓeyni ɗum ella ala e ko woni duumagol mum tawa kala waktu so on tigi salmini o waɗay ɗum ɗum ɗon no foti e dartede ɗon hara e wiɓe ɗum ko bida ɓen golkol ngol ɗon ɓuri ɓattade kono wonde si a heeɓi haaju ŋatuɗo yantuɗo a waɗi berɗum ɗon min on ko mii kon ella ala e muɗum madama wonaali aada duumi ɗum hara waktu be waktu a waɗay e hoore yo en anndu naa ɗon ɓuri moƴƴude du'agol ko honto ɓuri moƴƴude du'agol ko ado juuleede hakkude noddinandun e darnandu laaɗo maaki du'a mo neɗɗo du'i hakkunde noddinandu e darnandu hakkunde noddinandu e julde nden on du'a ɗo ruttataake ko ɗon woni occasion on si tawi joni a ari tawi hakkunde ka arɗa ɗon ka juulirde ɗon e darnede tan on no juuti a naafi ɗon ka sujjuɗa ɗon ka torike ɗon Allah ko ɗon ɓuri moƴƴude
shakki ala ɗum ka ko ɗon ɓuri moƴƴude on ti yo wowtu ɗum wowtina ɗum hoore mum tentini ka o sujji ɗon so ari ka naafuɗa ɗon ka sujjuɗa ɗon ka piiɗa tinde e leydi ɗon ko ɗon ɓurɗa ɓattade Allah jeeja Allah torɗa Allah ɗon on tigi huulangol wagutuji ɗi ka nelaɗo maaki du'a ruttatake du'a jaaboto huulangol ɗin wagutuji ɗum no moƴƴi ɗum no moƴƴi haray ko noon komi andi e muɗum wa billahi tawfiq on ɓara ko mawɓe on tigi o ɓe landiri yoni mawɓe aaden si ɓe janngiri o naamu woni ñande noon taarugol metelol ngol ɓe ɗaɓɓirama ya wallito nde ñande fi dépense yiɗi nde ñande si tawi dépense ngol fi ɗum hino dagi ka dagaki ko mi ko wonde haray harma ko woni jangirgol naamu on ɗum ɗon wona ko na hunde ɗaɓɓande yani wona ko suɓa ko waɗi ellaji no e muɗum ella hombo waɗay ha yimɓe ɓen acca wakkilagol jangugol joni sa on ti heɓa metelol gandal hara o janga o wakkilol tun ene joni on ti ɓay mo janga kadi no wawi heɓude wonde ceerno jangugol no satti no metti fi si tawi on ti waɗi ɗum ɗon o heɓay teddungal ko janguɗo heɓata teddungal kon fayda neɗɗo kaka ɓuri hoyirde o ko ɗon o yarata ɓuri raɓɓude o ko ɗon o taƴitirta ɗum no jeeya e ko wari gandal ngal fayda ka meɗen Fuuta hake min noon in komi analyse kon komi wattani lay mum kon si tawi no ɓayi yimɓe neɗɗo no yiɗi teddungal pellet woɓɓe goo jangirayno fi yo heɓu ngal teddungal ɓe janga ɓe wakkilo ɓe janga si innama a taranama metelol wo si a jangi alqur'ana on a waɗi tafsir a andi ko qur'ana on firi kon sina ɗum mukk metelol alqur'ana on taka hoorema yimɓe goo woɓɓe goo wakkilore no fi yo heɓu ngal teddungal no woɓɓe wakkilore fi Allah kono si tawi yamari ngaari tatiri amari saku maaro amari bidonji nebban seeɗa awa si tawi on mannike ɗum ɗon wiyama ɓe a notike ɗon naamu nawmu nde aɗantino ɗano no soƴƴo onne ko o yaha notan ɗon en ton minen meɗen yaade ka ngesa ma meɗen yaade ka nayi ini ko ɗaynide ko ɗayne kono no wawi woɓɓa yahara annuye on ko fi teddingol alqur'an en wiyata no harmi kono ko ɗayne noon ko ɗayne ko hanuno kon karama koɓɓen hara ɓe jaɓanali ɗum yimɓe ɓen few ne sa wakkili ka aari ɗo en waɗi tafsir firi alqur'ana on a faami a andi ñaawoje julde nden ko moƴƴinta julde e ko bonnata julde farillaji e sunnaji a andi yoga e dewe ɗum ɗon meɗen wawma jonnude metelol wonde a woni ceernojo telen ɗum ɗo konti ijasa no waɗirteno harayno ella ala yimɓe wakkilto ɓe janga kono en tout cas ɗum ɗo ko ɗaynitagol ka raɓɓi ɗon ani o ceernigol naamu ko ɗaynitagol karama ko joomi wi no ɗaynudema a inni miɗo wakkili ɗaynela nafoore mum no toon seeɗa cende ɗiɗi sengo goo kanko on waɗɗo naamu piiji goɗɗi goɗɗi yette soɓɓe waɗayno o accay ɗi inna min mi watta ɗum milan rondi metrol alqur'an sabu ɗum ɗon hiwaymo e waggol piiji goo hara ɗon ko hoggo ɗon miɗo yi wonde ɗum ɗon ko nafoore no jogii nafoore ɗin mum ɗum ko annuye teddingol alqur'ana e yimɓe alqur'an ɓay ka haqiqa no haani alqur'ana on e yimɓe alqur'ana ɓen tedda ko haana teddinede fi muɗum financé fi mum hittine fi mum on noon ɗon no ɓuri
finance gol e piiji goɗɗi goo ɗi anduɗen ɗin e ɓe gono finance jawle mum ko ɗum ɗon télé ngon sengo ɗon tun mi yi nafoore muɗum kono ko ɗum warata fi gandal kon no ɗuuɗi hani kon yo on tigi janngu taw ha o faama e ñaawoje buy e firo alqur'ana on hay si tawi ko firo beru ko wari kon ka jalalayni hara ko ɓerɗum ɗon tun o andi firo muɗum o andali firo tafsir ji goɗɗi goo si on tara mana metolo ɗon haray ellala e muɗum ɗon haray hii ɗum ko goonga kono sina ɗum haray ɗo ko metol piratangol wallahu almustaan